Fatalo fatu telefola Radio Samoa i le nei taeao, ma lo le soifua manuia o tala o le nei fo i asongafua. A o faamanatu le aso wa faapitoa mo le Waitangi, wa ese sauninga o le nei tausanga ona o tapol COVID. O le son nafi leana pa u iai le Waitangi Day ma ele ngata o leana vave pue ai mulimuli fa asalalau sauninga alo ia. A o lea fo ina tapu nia male malaya na whaiai saininga a o le malienga po le treaty wa whanau mai ai Waitangi. E peona masani ai saunoanga faapitoa o sauninga o le Waitangi. E fofonga lea ele kovana sili. Ma o le ulwai taimi le nei o le ulwai kovana tamaitai Maori ya Cindy Kiro, peitai, o lea ele imawhai o na iai ilau ele mo sauninga o le nei tausanga. Mai le tamaitai pāle mia Jacinda Ardern na nafi o lana wheau mo tangata kiwi uma, ia tutu faatasi matau faatasi ilu itau o lo whenga i nei male atunu atoa. O saunoanga le kovana sili faapel pāle mia, o le ana pu e uma le masina tāluai, muli ai faasalalau mai ana nafi le aso ua pa u iai le Waitangi o le nei tausanga. Ripotia mai la son nafi o le tele lavo faatasinga e mana tuai le se lau valus fulumale lua tausanga talu na sainia le malienga Waitangi o le ana Faia uma online. O cases faamawina i le aso to na i o le COVID, o le ulua i taimi lea wo o ai cases fou faamawnia ni usila i lea o fainga i totonu o le aso i tasi, talu na sau le COVID. Lua se lau fast fulumale tolu cases faamawnia o le COVID ripotia mai le aso to na i. Ai sawe ana nafi, pa u mai le lua se lau ma le valu. O se au whainga na whaamawina i fo i le tele o siaki o COVID na whaia le vau le aso to na i ma le aso sa. Le esilia ma le se fulu wono afe valu se lau fitu se fulu. O le mauolunga tele o le whai numero wo o iai cases Faaopoopo, wo o se faamanatu le i tangata o le pepesi tua le community o le Omicron e pei o na tupu i atunu i fafo. To e sa wai ma le vala au ia vaveanga i whaia tui o le booster. Mai le minister COVID Chris Hipkins o se mauolunga o le alavana tala noa mai e o iai, ma o aso faasolo atu i vai aso i luma o le alu ai pia i lunga. Au ngani mai le minister ai au le popole ai ia tapena le lei. O cases fo faamaoni o le to atele lava o tangata au kilani. Au tala noila ia au kilani o lo Faaopoopo pele lisi o no fuanga na sia cases, ma o leo ta ua mai foi e kale sia e lua, ale au pa ia o aso i ngā taiba pa toe, faapele isi favona. Sa wai mal faatonunga i so o se tasi na iai i faatasinga nei e kale sia o tatau nei, o na vavesiaki ma faano fo e sea. Faaopoopo isi tui o le COVID mo Tonga ma Samoa ma ia New Sila. O le faasilasilanga lea mai le minista o le vai fafo ia na naia mahuta. O le o toe alu le isi iwa afe tolu se lau tui mo Tonga, ai se fulu afe tui mo Samoa. O se tasi o vaenga o le fesootaiga faaauau a New Sila e langolango ai tui mo le Pasifika. O le foa iwa ato i le fa se fulu fitu afe tui foa ia e New Sila mo Tonga, ai iwa se fulu fa afe mo Samoa. Mai le minista o tangata Pasifika ma o ia foi o le minista langolango o le soifua maloloina au Peter William Sio o nei tui o le afe soasoani tele i tangata whainga luenga i tua oi. Faapea ai ma le vaveanga vaa o tangata i tui o le booster. Talitonu au Pito ua whetau i le lei matapu a Tonga faapea ai cases ma ua i tua oi a Samoa. O lewa Taunuu lapata ingo o le tau o le suauu na sau i le masina tāluai, ma ua o atu i le iwa tāla e taungata ai faatusa i le masina walu. O le penisini iwa 5, o le usilia ma le tolu tāla i le lita i le tele o pamu penisini, ma e tusa ma le 2 sene wa sii ai mai a Januari. Penisini iwa tasi, le walu i lunga i le 10 sene, ma le tiso, ma le 10 sene i le 10 sene. Mai le Automobile Association, o le siitanga wa mafua i le tele o mafuaanga, o le alu i lunga o le tau o lo sawai mai fafo, o le sapalai, o le Omicron, faapea i maa afianga o maketi faavao malo. Sawai foi o le ale muta i le alu i lunga o le tau o le suauu, ma e ono to e Faaopoopo pe a alu i lunga va le fewa i faavao malo. O le alu i lunga o le tau o le suauu e le o faingofia i a ingai maua la lalo tu pe maua, e peo na whaailoa i le sui o le Auckland Action Against Poverty faapele debt fix. Ai fautua mai le AA, ia le lei fuafua ngai whaasawa i le sua ualu, a tua ma le aveta avale whae tete e ala i le sa ilio awala e whaasawa i le suauu. Matala muli, o lea wai Fiti inisinia le SpaceX e a matata pena ngā luenga toe whaola i le initeneti mo Tonga. O le SpaceX o le pisinisi e ana ina i lele i pilionia ya Elon Musk, po o le e ana fo i le Tesla. Ma o fesootaiga faateko no losi faao ngā ai satelite,
O le ana whaatalo sanga le whaipulo le National ia Dr. Shane Reti, ina ua motusia fesootaiga ma Tonga ono le maunga mō ma le mafuie. O se talo sanga na whaupuina Reti, e te le maua pe ale aisi. O se fianga tele i le li whaipule le mawe Tonga o le fesoasoani, whaapea i le atu pā se fika o le ama whaiona manuia mai ngā luenga a ini sinia ua fuafua. I reporti mai Fiti pe ona reportia le Herald, e ono masina leo le a faamautu le tu mawele SpaceX i Fiti a wale toe so o ino fesootaiga tau initeneti mo Tonga. O tala nao le nei tae au, manuia le nei aso.